nk'uko mubibona kuri kamera zanyu muri kubona inkongi y'umuriro, muri kubona amazu y'uko ari gushya. Twe twari tuhibereye nk'abanyamakuru, hahiye inzu zisaga 40 z'ubucuruzi ndetse hahiramo n'abandi bantu ndibuze kubasobanurira, harimo abapfiriyemo. Uyu muriro wari wanze kuzima neza. Iyi nkongi y'umuriro yari ikaze cyane, ndaza kubabwira icyateye ino nkongi y'umuriro. Ariko muri kwibaza ngo ese iyi nkongi y'umuriro iramagana he, ese inzu zahiye nizamagana he? Rero izi nzu zahiye ahazwi nka Bukavu mu gihugu cya Kongo, hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Murabizi yuko hakurya ni muri Kongo, hariya rero muri Kongo Bukavu niho izi nzu zahiye. Gusa bahise babona ubutabazi buturutse mu Rwanda, bahita baza kuzimya ino nkongi y'umuriro. Ndaza kubabwira abapfiriyemo, abakomerekeyemo. Ese abaturage baravuga iki ba Kongo? Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga. Ngiye mugiye kubona mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu gihugu cy'abaturanyi, ndavuga mu gihugu cya Kongo, aho inkongi y'umuriro, inzu zisanga 40 z'ubucuruzi zahiye ndetse zigahiramo n'ibyari birimo. Abari aho hafi babashije gukuramo utwibanze, gusa izi nzu zahiye zirakongoka. Iyi nkongi y'umuriro yatewe na gaze yaturitse ndetse izi nzu zikahita zifatwa nk'uko zari ziri ku murongo. Abaturage rero batuye muri Kongo bakaba basaba leta yabo yuko bashumbushwa bakabubakira izindi nzu byihuse cyane vuba. Gusa bahise babona ubutabazi bwihuse kugira ngo izi nzu bazizimye zitaza gufatisha izindi nzu. Bivuze ngo bahise babona ubutabazi mu Rwanda, bahise bajya gutabara izi nzu barazizimya kubera ko baba bafite kizimyamwoto hari hafi y'umupaka. Bahise bihutira rero kujya kubahereza ubufasha kugira ngo izi nzu zitaza kujya guhiramo abantu cyangwa zitaza gupfiramo abantu benshi. Rero ngiye kubabwira abapfiriye mw'ino nkongi y'umuriro, abakomerekeyemo. Gusa nk'umunyamakuru wacu wari uri muri Kongo yahise aduhereza amakuru byihuse cyane. Avuga yuko iyi manuka cyangwa iyi nkongi y'umuriro ikomerekemo abasaga 35 bijyanye n'ubucuruzi byo bacuruzagamo byo byahiye birarangira. Ni mu gihe abibanze bagiye bakuramo amagi, utwenda ndetse amafirigo. Bivuze ngo hari inzoga, bahise bakuramo utwo tuntu twibanze. Gusa ntago bari kwinjiramo kamembe umuriro urimo uraka. Nanone andi makuru bahise batubwira yihuse nuko hapfiriyemo abantu bataratangazwa umubare wabo. Bivuze ngo nta mubare wabo baratangaza. Bivuze ngo nibaza gutangaza umubare w'abapfiriye mw'ino manuka ndaza kubabwira rwose. Rero mwumvise yuko iyi manuka cyangwa iyi nkongi y'umuriro yatewe na gaze yaturitse ikahita ikongeza ino miryango yombi. Bivuze ngo irinde gaze n'igisana cyo, kubera yuko buriya gaze mugani wabo gaze ni mbi cyane, ituritse ishobora kwita ifatisha inzu yose. Bivuze ngo rero iyo nkongi y'umuriro yaturutse kuri gaze. Nk'uko mubibona rero kuri kamera zanyu za Kidasamara TV Rwanda, muri kubona yuko abaturage bashongamirije, abandi barimo barakamera. Nk'uko muri kubireba kuri kamera za Kidasamara TV Rwanda, murabona yuko inkongi y'umuriro ari nyinshi cyane nk'uko muri kubireba. Nanjye nk'uko muri kubireba, nanjye niko ndimo ndabireba. Bivuze ngo namwe nimba muri abanyabwenge mwibaze ngo izi nzu zikomerekemo abantu bangahe, hapfiriyemo abantu bangahe. Nkuko muri kubibona, mwandika muri comment nimba video mwayikunze, mwandika muri comment nimba hari inyunganizi ushaka gutanga, andika muri comment nimba video ushaka kwisangiza ngo yereke abantu benshi, ubereke uburyo cy'inkongi y'umuriro muri Kongo hahiye, nabo wayibasangiza bakayireba, kugira ngo rega ngiye mba nakoze ikino kiganiro cyangwa mba nagiye gushaka n'amakuru kugira ngo nk'abanyarwanda muyamenye, kugira ngo mujye mumenya ibiri kubera mu gihugu cy'abaturanyi, mu bihugu byo hanze, kugira ngo nabyo mubimenye
tubimenye. Buriya rero bajya bavuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Murabizi yuko ibihugu by'abaturanyi tuba dufiteyo abanyamakuru batureberera bareba impande n'impande, ariko so rero reka mbanze mbaze abaturage bo muri Kongo, ndaje mbashyireho ikiganiro ndi kuganira n'abaturage ba Kongo, mbabaza inkongi y'umuriro yatewe n'iki, byagenze gute kugira ngo uno muriro kugira ngo izi nzu zishye, ese byaturutse gute, ese leta ya Kongo irabashumbusha izindi nzu, ese biraza kugenda bite? Rero iki kiganiro mukitege, ni mu kanya saa 3 zuzuye. Iki kiganiro ndaba nkibashyiriyeho. Murakoze cyane, Imana ibarinde behereze ubuzima buzira umuze. Nywa n'umubara nitwa Kidasamura, urw'Inkorogoto bakora rugakonkoma. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona